kulendi siyakhala ke manje sidoda amanona amasha azokhishwana ukuthi abasemnike na kanjani soka ake siza ukuthi uphethene emgodla kodlene na kanjani umusa wamaceko negezali methi okusaphekwa lokho sathululwa asazi kuba ndobona usafaka ama spice soka kuyodleka kodwa ke ngizwe ihlaba mhlawumbe hayi konje zayo Ujala nishaya maite mina loku Bantu bengavume kodwa owabe ngithatha kancane Ujala nishaya maite mina loku Abantu bengavume kodwa owabe ngithatha kancane Ujala ngibonga maite mina loku Abantu bengavume kodwa owabe ngithatha kancane Abantu bengavume kodwa owabe ngithatha kancane Ngibonga yabuye kimi Nkosi yami Ngibonga nthini miphosa kokuza amanona amasha omaceke sithi nje kancane ngenxa yesikhathi sethu seze sagamanqela ngalena ngenxa yesikhathi nje Jive azwisa umbukeli ngizokupha iminute ozokwazi ukuthi uzwisa umbukeli ingoma eyodwa le ubuthe uzobazwisa yona kulezi ezintsha bese siyasonga okay khana wethu ngise online lapha ku online impela nje ukahle impela Yabona ngoma le ngiyenzele insizwa lezi oyingontanga yethu ongifuna ukuthi abantu beunderstand ukuthi angiphoxi ukukhuthaza ukuthi bafowethu singaqoka kahle sibe bahle eThekwini nasihamba khona sibuke kahle kodwa nasekhaya mawusufika banendawo yokulala ngathi mase sisiphelezela sizokubeka endlini yakho ukugcina fike sime phansi komthangala yawukhuthaza leyo nto kumajongo ukuthi engathi umuntu sekunezinto esengiyibhekisa kubafo cha kodwa siyakhuthala suka siyakhala ke manje siyakhala ziyalela elile manunu ke amasha yozona engemaza siyabanyulela kahle siyanyula ugcina into siyafanelisa ngayo yeke yashisa ke manje la studio ngabona
phela ke manje bona ke sikale sandleni ngapha driver. Kalokoma. Sokameza. Awufundisa ngafundisa. Ulokhula lechibeni kagogo nje yini? Ubugqoka uThuruma. Inkosi phela ngiyabona iyozalama. Wemfoka Messi akezivele silaphana sidedele isimolomolo la umbukele ekhaya usicela bacela isimolomolo segcokama lana bese siyavala bacela isimolomolo segcokama.